Are you kidding me? No, you're not. You're kidding me I'm right so now. serious. You're kidding me right I'm now. not kidding. You're kidding I'm me not, right now. I'm not. You're kidding me right I'm now. not. You're kidding me right now. I promise You're for kidding real. me right now. No, You're no. kidding me. Take this back. You're No, it's kidding for me. you. What is it? Wow. Janae, you're amazing. What is it? Let me see. Can I You don't please? even know me and my kids are homeless. Wow. Oh my god. ሆምለስ ነን አለች። አይገርም? Are you kidding me? I'm like shaking. This is Oh insane. my god. Well, you deserve it. Honestly, God bless you. I'm so sorry to bother. ይሄ እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ማስተር አብነት የተለያዩ ሰዎች ለሰዎች መልካም ነገር የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። እነሱ የሚያደርጉት ክሪስመስ አካባቢ ለዚህ ሴት ባክስ ሲሰጣት እንግዲህ ያሳየችው ሪያክሽን ነው። ሙሉ ቪዲዮ እንከታተል። በተለይ ወደ በኋላ ላይ በጣም ጠቃሚ መንፈሳዊ ነገር ስላለው አብረን ነው። Do you by any chance happen to know how to wrap a Christmas present? Is there any way you can help me out? እንግዲህ ዝም ብሎ ራንደምሊ ነው ያገኛት። ከዛ ስጦታ ነገር ይዞ ይሄንን በእናትሽ ጠቅልልኝ እያላት I'm kind of in a rush. I gotta get over to a party, but Sure. are you serious? I'm gonna wrap it or help you wrap it to my best ability. Thank you so much. Yeah, this is for a very special person, so Nice. That's so sweet. I'm so glad you stopped me. thank you so much. You're amazing. And what was your name? Janae. Janae. How do I spell that? J-A-N-A. J-A-N-A. Are you serious? አይ የተገለለች ስጦታ ውስጡም እንዳላት አታውቅም፣ ግን እሱ ራሱ ስሟን ጠየቀና ለራሷ መልሶ ሊሰጣት ነው ማለት ነው። Why are you doing that? Don't do that. That is so silly. It's for you. Babe. You're crazy. Why did you do this heavy? Are you serious? I'm serious. No. Hopefully I don't disappoint you. It's still something cool though. Are you kidding me? No, you're not. No, I'm not kidding. You're kidding me I'm right so now. serious. You're kidding me right I'm now. not kidding. You're kidding me I'm right not. now. I'm not. You're kidding me right I'm now. not. You're kidding I'm me not right kidding now. you. I promise. It's You're for kidding real. me right now. No, no, You're no. kidding me. Take this back. You're No, it's kidding for me. you. What is it? Janae, you're amazing. What is it? Let me see. God is good. ዋው Can I You don't please? even know me and my kids are homeless. አይገርም። እዚህ ሀገር እኮ በእውነት ሰው ልብስ አድርጎ ምናምን ሲሄድ አሜሪካ በቃ ሁሉ ነገር የተስተካከለ ይመስላል። ግን አም ሆምለስ አለችው። አይገርም። ይሄኔ ከሰው ቤት ወደ ሰው ቤት እየኖረች ምናምን Oh my god. Are you kidding me? ምስጋናዋን ግሬትፉልነሷ እንዴት My እንዳሳየች God. Well, አያችሁ። you deserve it. Honestly, God bless you. This is weird. Can I give you a hug? God bless you. Oh my goodness, Janae. I didn't even see you. I just looked up like, It's who okay. came to It's okay. Oh my goodness. I am in so much need right now. I'll show you all of our stuff. I believe like, I'm you. in I believe need. you. Like, that's why I'm like, who are Wow. you? You are heaven sent, dude. በጣም ነው የተገናኙት። አያችሁ በብዙ ችግር ውስጥ No, ናት you're so የነበረች። fine. እግዚአብሔር ይህን ሰው ላከላት ማለት ነው። We raised over 160,000. ቆይ አይገርምም? ግሬትፉል መሆን ይሄ ቪዲዮ ከታየ በነገታው ነው እንግዲህ ይሄኛው ሁለተኛው የሰዎች ሪያክሽኗን አይተው እንዴት ደስ እንዳላት እንዴት እንዳመሰገነች ታንክፉል መሆኗን አይተው ጎፈንሚ አዘጋጅቶላት ነበር። በዛ ጎፈንሚ 160,000 ዩኤስ ተሰበሰበ። እንደውም ከዛ በኋላ አይ ቲንክ ወደ መጨረሻ ላይ ወደ 300 200 ምናምን ሺህ ሳይደርስ አይቀርም ባልሳሳት። $100 for you and your family. You're insane. $160,000. $160,000 wow I'm a good person and things happen to good people. እዚህ but ጋር why የምትለውን me? ስሙ በእናታችሁ። You know Why why me? did you choose me? Why did you choose me? ወገኖቼ ከዚህ ቪዲዮ ወጣ ላድርጋችሁና ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ያደረገልን መልካምነት በመስቀል የከፈለልን ዋጋ ልጆቹ መሆናችን የእግዚአብሔር ዘር በእኛ ውስጥ መኖሩ እንዲህ ነው ሊያሰኘን። Why did you choose me? ለምን ብዙ ሰዎች እኮ ኢየሱስን መስቀል አይተው ተራ ነው ንቀውታል። እኛ እንድናከብረው በዛ ተራ በሚመስል ነገር ግን የዘላለምን ሕይወት እንድናገኝ እግዚአብሔር እድልን ስለሰጠን ሁልጊዜ ክርስቲያን በምን አይነት ሞዱስ መኖር እንዳለበት ታውቃላችሁ። Why did you choose me? ለምን መረጥከኝ? ተስፋዬ ጋቢሶ ለምን ወደድከኝ አልልህም በእርግጥ ወደኸኛል። I'm so sorry to bother. Do you by any chance happen to know how to wrap a Christmas present? Is there any way you can help me out? I'm የትላንቱ kind of in a rush. እያደረገው ነው። Don't do that. Hopefully I don't. Over
5,000 people donated for you and your family. 5,000 people donated. I was okay with your 500. I just wanted to make I mean gratefulness ደስ አይልም? I was okay with the 500. እኔ በእውነት ኢትዮጵያ ያለ ሰው አንዳንድ ጊዜ 500 ብር ምናምን ላይ እዚህ እንዴት ብር ውድ እንደሆነ አያችሁ። ድህነት እግዚአብሔር So you found me. found me ክርስቲያኑ ሁሌ እንዲህ ነው ማልቀስ ያለበት ወገኖች። I know it did. I know it did. And I am so happy for ግን you. እቺ ምስጋና ሰው ታያችሁ። ለትንሽ ነገር ስታመሰግን ብዙ And this blessing on the behalf of so many other people. But the blessing was meant for you. There's no other way to put it. It was meant for you. ጋይስ ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ቪዲዮ ነው። ይሄ ራሱ በጣም ግርም የሚል ቪዲዮ ነው። ይሄ ሰውዬ ደግሞ ፓስተር ነው። ሌላ ጂሚ ዳርስ የሚባል ሌላ ሰው ወደሱ መጥተው ነው እንመልከት። I'm having a horrible day, man. Makita, come here. Brother, I know God is real. I'm not gonna lie, I know who you ይሄኛው ደግሞ ጂሚ ዳርስ ይባላል እና ጂሚ ዳርስ ምንድነው የሚያደርገው? የሆነ ካይንድነስ ከማድረጉ በፊት ሰዎችን የሆነ ብር የለኝም ርቦኛል ምናምን እያለ ይጠይቃቸውና ከዛ እነሱ መልካም ነገር ሲያደርጉለት እሱ ደግሞ ሰርፕራይዝ እኔ ውሸቴን ነው ቸግሮኛ አይደለም this is $500 $1,000 ምናምን እያለ ይሰጣቸዋል ማለት ነውና ይሄ ሰውዬ ፓስተር ነው። ስሙት የሚለው Really? Oh God! What's happening? Makita! ገና ሲያው ነው እንግዲህ እንደዚህ ያለቀሰው። Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! I know you're real, Jesus! ዋው Oh my gosh! ምንም እንኳን አልሰጠውም እስካሁን። እሺ Love you so much. Oh gosh! What's been going on, man? What's your name? Pastor Will, Pastor Will. I'm Pastor Jimmy. Will. Nice to meet you. I know who you are. Because you kept leading me to you. አይ ኖ ሁ ዩ አር አለ። አይገርማችሁም? አይላችሁ ያ ልጅ ሰርፕራይዝ አይደል የሚያደርገው ሰዎች ሳያውቁት። ይሄ ሰውዬ ግን ገና ሲያው አውቆታል ማለት ነው እና ማስመሰል አልፈልግም። ስሙት። He kept leading me to your videos. he kept leading me to your videos Leading me to your videos. ወደ ቪዲዮዎች እንግዲህ ሰሞኑን ብዙ ቪዲዮ የሱን የጂሚ ዳርትስን ቪዲዮ አይተዋል። And I said, if you sin, I'm gonna have to tell him I know who you are. I'm gonna be honest. Yeah. I'm gonna be honest Where አለ። do you live? I'm a pastor and I'm gonna be honest ያለሁበትን ነገር ነግረዋል። We lived in this car for 2 years with my wife, ዋው our dog Genesis, and our 1-year-old Michaela. God cares about you. He's going to provide for you, take care of you, because you were honest. አይገርምም? ፓስተር ነው፣ ሚስት አለው፣ ውሻ አለው፣ ልጅ አለው፣ መኪና ውስጥ ነው የሚኖረው። That's crazy. Man, I got $1,000 for you. $1,000 Thank you, Jesus. እና ጎፈንሚ ያደረገለት። እኔ ግን አንድ ያስተዋልኩትን ነገር ታውቃላችሁ? ጂሚ ዳርስ ብሩን ሳይሰጠው በፊት ሁሉ በቃ he was surprised, he was touched. አንዳንድ ጊዜ ከጊፍቱ ይልቅ የጊፍቱ ባለቤት ወደ ህይወታችን ሲመጣ that's very important። አያችሁ? እግዚአብሔርም ወደ ህይወታችን ሲመጣ not only the gift እግዚአብሔር በመምጣቱ ብቻ the whole package ነው አያችሁ የሚመጣው ከክርስቶስ ጋር እና ኢየሱስን ስትይዙ የተለያዩ ነገር አለው። it's not always guarantee እንዳትሸወዱ። ግን ኢየሱስ ወደ ህይወታችን ሲመጣ ያ በቂ ነው። ሁሉ ነገር ቢቀር እንኳን ያ በቂ ነው። ነገር ግን ኢየሱስ ይዟቸው የሚመጣ ሰላም፣ ፍቅር፣ ደስታ አሉ እና ደስ ይላል። Over 220. ይሄ ደግሞ በጎፈንሚ ተመልከቱ። አሁንም ግሬትፉልነስ በጎፈንሚ ወደ $220,000 came in for you. 24 hours earlier, this is how I met Pastor Will. I'm having a horrible day. ነው። ስለዚህ እንለፍ። I'm Jimmy, man. Nice to meet you. He kept leading know me to you your are- videos. አይገርም? And I said, if you sin, I'm gonna have to tell him I know who you are. I'm gonna be honest. አንዳንድ ጊዜ ወገኖቼ ጌታ በህይወቴ ይምጣ ብቻ በሉ። With my wife, our dog Genesis, and our 1-year-old Michaela. For his honesty, I gave Pastor Will $1,000, but it didn't stop there. Thank you, Jesus. In less than 24 hours, their miracle came. My followers love you so much that in the last 24 hours, over $220,000 came in for you. Wow. You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. ወርሺፕ ጀመሩ። በቃ አምልኮስ ገቡ።
ይኸውላችሁ አንዳንድ ጊዜ ለሰዎች መልካም ነገር ስናደርግ የአምልኮና የምስጋና ምስጢር ነው የምንሆናቸው። እዚህ ላይ የታችሁታል። ጂሚ ዳርስን አመስግኖታል። ኦፍኮርስ ግን ወዲያው በቃ ዩአር ወርዚ ጌታን ማምለክ ሆነ ለእግዚአብሔር የምስጋና ምንጭ እንሆናልና ቢ ካይንድ ስንሆን ለሰዎች አምልኮና ምስጋና ምንጭ እንሆናቸዋለን። ኦን ቶፕ ኦፍ ዳት ደግሞ he gave him a card. Thank you, Jesus.